سلام كبرات تخاتاتلتي مدبنا أبزي سومنزي أقداسن أكات عن هارست خوين زولو قداي إيميغريشن كنادايو حادسرن مهارن مدب سلزدالنا بغطتا نابتي نايلومي زدالنا لكم مدب كنستغاقركم ناي كنادا قداماي مينستر أبزي سومنزي مس فدرالاوي حالفتي بوليس تراخيبوم نهزباوي دحنت زماكل أجندا سفح زته أكايدوم እቲ ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ከተማ ሲሪ ምስ ኣባላት RCMP ዝገበሩ ዑደት ብቐንዱ ኣብ ሕጊ ወሓስ ወይ ድማ ቤይል ሎስ ምብርታዕ ጉዳይ ስደተኛታት ምሕያሽን ብፍላይ ከዓ ሕጂ ቀዳምነት ሃገራዊ ፖሊሲ ምዃኖም ገሊጹ እቲ ዝተገብረ ዝርርብ ደጋጊሞም ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ብመሰረት ሕጂ ዘሎ ሕጊ ወሓስ ቀልጢፎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ብምውፅኦም ሓደጋ ከምጽእ ከም ዝኽእል ካብቶም ናይ ሕጊ መኽበርቲ ዘለዎም ስክፍታ ዘተኮረ መንባሩ ሓለፍቲ ይሕብሩ እዚኦም ሪፒት ኦፈንደርስ ዝበሃሉ እዮም መራሕቲ ፖሊስ ከም ዝማጎትዎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ ከቢድ ገበን ዝተኸሰሱ ሰባት ቅድሚ ኣብ ፍርዲ ኣብ ጎደናታት ክምለሱ ስለዘፍቀድ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባትን ኣባላት ፖሊስን ሓደጋ ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብሩ እዞም ሰባት እዚኦም ገበን ምስ ፈጸሙ ቅድሚ ኣብ ሕጊ መቕራቦም እንደገ ይፍትሑ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ንሕጊ ክሳብ ዝቐርቡ ክሳብ ናይ ፍርዲ ዕለቶም ዝኣክል ነፃ ተለቂቖም ስለ ዝጸንሑ መሊሶም ካልእ ገበን ስለ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣስጋእ ምዃኑ ወሲኾም ይገልጹ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ስክፍታታት ብምቕባል ህዝቢ ካናዳ ንውልቃዊ መሰላት ህዝባዊ ድሕነት ብማዕረ ዝሕሉ ስርዓተ ፍትሒ ከም ዝጽበዩ ገሊጹ ብተወሳኺ መንግስቱ ብፍላይ ንጎነፃውያን ደጋጊሞም ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ዝምልከት ንሕጊ ዋሕስ ዘትረር ናይ ሕጊ ምሕያሽ ንምግባር ይዳሎ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቱ ከምቲ ፌደራላዊ ሓለፍቲ ዝበልዎ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ሕጋዊ ስርዓት ፍትሓውነት ከም ዘለዎ እናረጋገፀ ነቲ ካብ ኣገልግሎት ፖሊስ ዝቐረበ ጻውዒት ዝሓየለ ናይ ምክልኻል ስጉምትን ምላሽን ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ኣገዳሲ ነጥቢልና ኣቕሪብና ዘለና ጉዳይ ፖሊሲ ስደተኛታት እዩ ጉዳይ ፖሊሲ ስደተኛታት ካልእ ዓብዪ ትኹረት ዝተዋህቦ ዛዕባ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ንሓደስቲ መጻእቲ ናይ ምቕባል ዘለዋ ተወፋይነት ደጊሙ ብምርግጋጽ እቲ ናይ ስደት ስርዓት እውን ውሕስን ብግቡእን ዝተመሓደረ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣጽኒዑ ተዛሪቡ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ስጉምትታት እውን ዝሓየለ ናይ ምጽራይ መስርሕ ቁልጡፍ ናይ ውሳኔ ውሃህባ ከምኡውን ኣብታ ሃገር ምጽናት ሕጋዊ ጠለባት ንዘየማልኡ ሰባት ብዝያዳ ቀልጢፍካ ንምስጓግ ዝዓለሙ መስርሓት ዘጠቓለለ እዩ እዚ ብዛዕባ ካናዲያን ሲቲዘንሺፕ ኣፕላይ ዝገበርኩም ሰባት እሞ ከዓ ኣፕሊኬሽንኩም ሪጀክት ዝተባሃለ ወይ ድማ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሪጀክት ዝተባሃለ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ሰሪሕና ክነቕርበልኩም ኢና ብዝኾነ ግን እዛ ዝሃባ ርእስቲ ወይ እዛ ዝተዛረበላ ጉዳይ ንቴምፖራሪ ሬዚደንት ንፒአር ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከዓ እቲ ናቶም ኣፕሊኬሽን ዝተነፅገ ሰባት ኣብ ካናዳ ክጸንሑ ከም ዘይብሎም ዘርኢ ብዙሕ መግለፂታት ሂቦም ተወከልቲ መንግስቲ ከም ዝብልዎ እዚ ስጉምትታት ነዚ ህዝባዊ እምነት ንምዕቃብን ስርዓቱ ዝሓለወ ናይ ስደት መስርሕ ንምድጋፍን ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊፆም እቲ ዑቀድ ዝካየድ ዘሎ ገበን ህዝባዊ ድሕነትን ኣብ መላእ እዚ ሃገር ኣብ ዝካየዱ ፖለቲካዊ ዘተታት ዓብላሊ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ከም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ እቲ ዘሎ ፖሊሲታት ምሕረት ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ካልእ ዓበይቲ ፀገማት ምፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ መንግስቲ ግን እዚ ዝገብር ሪፎርም ወይ ድማ ጽገና ነቲ ፖሊሲታት ከባቢያውያን ማሕበረሰባትን ዝቐረበስ ክፍታታት ዝፈትሕ ምዃኑ ገሊጹ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ኣብ መዛዘሚ ቃሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ንህዝቢ ካናዳ ዝያዳ ድሕነት ዘለዎም ከባቢያታትን ንኹል ብማዕረ ዝሰርሕን ስርዓተ ፍትሕን ከም ዝደልዩ ተዛሪቡ መንግስቲ ንኣጀንዳ ህዝባዊ ድሕነት ንምስጓም ስጉምትታት ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ናይ ሕጊ ለውጥታት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ክወስድ ትጽቢት ይግበር ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መራሕትን
أكلات مخبرت حجن زجبر متحبر نتي زقص المعرف ناي بوليسي لوطتات أب مصداق ما أكلاي ترى كله مخانون عزخا خيرو اسكي زحت عار فيديو نكاتلامو قسيله مبرهون كبكم ازي ماركارني أبت كونفرنس زهابك عليو نكتاتل. On the advice of a number of the organizations around this table and other tables across the country is to toughen the bail and sentencing laws in this country. In fact, we put forth a number of bills over the course of the last few months in Parliament that is arguably the most aggressive tightening of the criminal code seen in decades. That includes tightening, as I said, bail and sentencing laws under a bill called C-14. It provides steps such as, and this is again on advice that we receive, reverse onus for bail in cases of violent crime, extortion, use of arson, threat of arson, use of firearms. In effect, you have to prove that you should get bail as opposed to a presumption of having bail. زغون عينت سب جبن انت أفتيمو أب بيت فرديك قدم مخارو اتو زغبرو بدل معرخن داي حدا غنيا مخانو تماميو دبزح جزاجن بغلطف اواني زفتح ازغا عبد صقاماتيو اب صرغاتات كمص جمبيرو مخنياتو اتوم حدا جبن زفصمو بترغاغامي كاله جبن كفصمو زلوم تخولو عبيو بزح اب صرغاتات شغر كمص سلا جمرو از غداي زي عبرست خوينلو مخنياتو مدغام ترا جبن بصيحو اساتوم كاله عب جبن زفصمو وي هيوت مسحلفو كملس لزيكل بغندي أكات عنت وخوين زلخا ازوم جزا كسرقو زاتو نبرت طريقهم دوصو هي واتساب سلازحلفو زلو ازوم سبات زيوم بعد قدام يزغبروا جبن نوح انترا تاشيروم جن قصال خال جبن كيفصمو زلوم تخلو عابس لزخونه بزي امكاتهم كونسرفاتيف بارت وي دما تقاومتي زبهالو نز غدايزي بغند نخيسوم دزاربولو That's why كابز ساعات زي برايم مينستر ماركارني نز غدايزي بسفيح كزتيلو تجددو زلو. It provides for consecutive sentencing in a number of these cases as well, so that the penalties are extended. Tougher sentences for home invasions, for use of weapons, for arson, all of the things that we're seeing in and around extortion. In fact, there's 80 targeted amendments to the criminal code in Bill C-14 alone. Secondly, strengthening our immigration laws and our borders laws, basically ending the fraudulent use of asylum seeking by criminals to drag out processes and to avoid justice, in effect, a series of tightening there. Those measures are now in the Senate. Again, we need to see them passed. In addition, we have measures to additional legislation to address victims of violence, that's so-called C-12, which is a bill, and make it an explicit crime to recruit youth into extortion. I know, for example, the Surrey Police and others have education campaigns and other campaigns in order to ensure that the youth don't come in, aren't pulled into these gangs, in effect. But we need to toughen it on the legal side. Also, legislation to combat hate in our communities, intimidation, people going to their synagogue, to their mosque, to their church, to their community center, a series of other measures, as well as the exploitation of children online. We've also taken steps as the federal government to list as terrorist organizations groups involved in extortion. The most notorious is the Vishnoi gang, again on the advice of the police, working with the advice of, for example, as well as the BC government, listed the Vishnoi gang as a terrorist organization. Also, major steps being taken in terms of resources. A total of $1.7 billion in the last budget across the RCMP and the Canada Border Service Agency. Dina Patel is here from the CBSA, overseeing the work in British Columbia, providing additional resources, an additional 1,000 CBSA officers across the country, additional 1,000 RCMP personnel. حراي كبرات خاتلتي مسانا زنحكم عايزنينا نمسكن بسفيحو بزعبا ألبرت تحت في الليل عيد في الليل زبل عرستجن عبي عكات عنت بخينلو أبز حلفة سرحنا فيديو بزح رئيسات مزينالو بزعبون قال نيشتي حبريتا كان علفينا نايلو مجن نزي يمثل نزا channel تخاتلتي لايك شير سبسكرايب مقبار هاي ترسعو أب قطع عليك سان الرخب أيسا أننا دحنكنو